Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karing sekali bitathlith sunnah tanjurang desarang di sini Nabi lepas salam sampai tendu kali lebih-lebih tumben desarang sami pada mencondok, tumben desarang sami pada beda lebih-lebih tot sak ngiring tepadai desarang desida Allah elik bulan sak dobe sinti canin barokah gudang penyanyi julut yang hibur dane Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah sanak tiang Bapak Tauhid, insyaallah mudah-mudahan beliau merasa senang, merasa bahagia, musayan serem mendah ruan bau kata. Ia dah diingat tinggi pokok namun serem bau ya ia Ketua DPR Kabupaten Lombok sekaligus insyaallah mudah-mudahan beliau dinasibkan oleh Allah untuk terus memimpin tiang pelungkum sami, amin Allahumma amin. Siap tim hadroh. Bismillah tawassalna billah, bismillah tawakkalna billah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Yang keras. Bismillah tawassalna billah, bismillah tawakkalna billah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah ya Allah ya Rahman, bismillah ya Allah ya Rahim, bismillah ya Zal Jalali wal Ikram, bismillah, bismillah juluk tepada sebut alhamdulillah jari yang jari penurut pacu-pacu entan pada nuntut sepong tesak pada masih irut. Tik satu dua dicoba. Bismillah tawassalna billah, bismillah tawakkal billah, bismillah tawakkaltu ala Allah, bismillah. Ina ama semeton jari silagama teba guru ngaji kende repot
Kendi repot si anak jari, adit mola hale jallo muri. Bismillah tawassalna. Ya, yang semangat. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bau rekat lulun jaliman, mun jalantik si kali haji. Kena ang tekad kuatan iman. Apik tanpa ada berguru ngaji. Ya, bismillah tawassalna. Allah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrilillah, yang dewek titiang sarang sami muliakan banggakan kanda sebagai mudirul ma'had Mambaul Bayan, Tuan Guru Haji Lalu Muhanab Adam alias Dato' Telok. Masya Allah. Ucap telok besumakan dibaca bismillah sekali. Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan plus keluarga dan seluruh jajaran Yayasan Mambaul Bayan, baik santriwan santriwati, selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sanada Dane Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Al-Mukarram Al-Ustad Tauhid insyaallah Murak Tengiring Sarang Sami pada wikan serta kenal pase ruarase nendah Kancon Tito nggih, putra terbaik di Kecamatan Kopang. Alhamdulillah, kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, dijanin selalu dalam keadaan sehat wal di tengah doang adin saberumbuk sebini sehingga wah dua deh purayan sanak ditundi bejorat Dinda Al-Mukarram Al-Ustad Lalu Amir Mahmud, Al-Ustad Lalu Abdul Aziz, para asatiz lainnya yang dewek titiang muliakan banggakan, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau selalu dikaruniakan tetap dalam keadaan kenyang azam niat beliau li izzil Islam wal muslimin, mudah-mudahan dijabah dikabul sareng desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat segenap jamaah
saklobe sareng sami tat sapada saling tunah kangen. Terlebih tunah kangen kulin tiba sanagda dane al mukarram tuang guru haji lalu Muhammad Adam alias Dato Telok. Masya Allah. Nundu tunah hatonde, nundu kangen hatonde. Insya Allah dia nak cemburu mbok. Saya ingat kembi sak tunah kangen niki wah linsir-linsir. Wah toak Masya Allah. Insya Allah doa pelunggum sami kabul, amin Allahumma amin. Sarang sami patut kirat ngaturang puji syukur kulin di parapan desida Allah subhanahu wa ta'ala. Semakinan sarang sami boleh rawuh hadir dan alhamdulillah kerawuhan kehadiran tiang pelunggum sami diberikan keistimewaan oleh Allah dibarengi dengan rahmat, yaitu hujan. Saklobe sin belik bel temoe le arpan desida Allah. Le samping pelunggum sami rawuh hadir, alhamdulillah beliau bertemari isi kekasih desida Allah berupa hujan, yaitu hujan roh. Insyaallah dia nak lopek-lapek renggi opak niki wah teu amanah. Nun datang entun mobil tepayung rede ruan panitia di bepayung pokon sandi basah opak kok. Masya Allah, instan ternyuk dia ne. Muka dirasa dia payung ngedi. Subhanallah. Nikilah ruan semangat. Nikilah ruan sarang sami tatsak ngiring margiang maulidin Nabi. Karena itu adalah membawa barokah. Salawat salam alhamdulillah wa syukrilillah. Selalu kita ngaturang kulit tiba Nabi Agung, junjungan alam Nabi besar Muhammad. Sila sarang sami tegiring baca solawat nariyah nggih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Salawatullah alaika, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi
fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Alhamdulillah. Sareng sami dengan Maulidin Nabi kita adakan pembaharuan dalam hidup dunia dan bahagia akhirat. Nepi dan kiring sareng sami pembaruan. Pertama keimanan. Litajadidul iman. Dengan kita berkumpul semangkinan niki at ngiring jariang ngajari ajang, mudah-mudahan adin saya sebab syarat tak semberu keimanan. Karena Nabi klasifikasi dengan beriman niki arah tendu ngendikan desida Allah di dalam Al-Quran. Arah pireh kemina bejakat jelamer kurang air dah ni gitu. Coba mun air dah donga ngedik dendam mundingin lamun darak cangkir atas sandang denonga kedong sau hujan. Pertama ngendikan desida Allah harus tengiring sarang sami yang sifat al-wajal ngater kulen tipak pekayunan tenjot ate angan piranton ngiring ngeter piranton ngiring tinjot pekayunan ate angan sesuai ngendikan desida Allah allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum, yang apabila kita mendengarkan asma Allah disebut, diucap, dibaca, Masya Allah sarang sami setiap 5 waktu tengiring pirangang dengah melalui mimbar maupun corong masjid santren musalla, yaitu asma Allah disebut. Alhamdulillah. Kala hayya ala sholah jawabnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Masya Allah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan dan sinergi bagi tiang pelugum sami sama sekali, kecuali kekuatan, daya, upaya, sinergi yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillah. Paham? Subhanallah. Niki sarang sami yang kita perbaharui melalui hikmah perayaan peringatan Maulidin Nabi, supaya sarang sami betul-betul marak sekali ngending desida Allah kita jadikan baginda Rasulullah sebagai panutan, sebagai suri tauladan, sebagai contoh dalam kehidupan tiang pelugum sami. Adit sak ngering pulih mau baroh, pulih mau ngiring. Alhamdulillah. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad. Kali sekali, semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah, amin ya Allah, amin. Kita semua dalam rombongannya
Muhammad. Amin ya Allah, amin. Dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad. Alhamdulillah. Nah kala kita munajat munas kayun melin ngiring li rombongan desida Nabi, adit sak ngiring jariang desida Nabi sebagai utusan Allah, sebagai ibrah, sebagai contoh. Alhamdulillah, perbaharui iman kita. Pertama, tanami sifat al-wajr, ngeter pekayunan, ngeter atiangan kala kita diperdengarkan asma Allah. Amin Allahumma. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Masya Allah, masih dirup kedanya mati hati. Mun diarah jawaban berarti tepat telah dia bau tepak paksa sehingga atin wah pel. Paham? Sarang sami sak kedua sehingga ini repak ke yang gitu. Ciri tanda dengan doang nggih keiman. Pertama, doang sifat al-wajr. Kala kita dengarkan orang mengucap salam, jawab salam. Sehingga salam niki ismun min asma'illah, bagian dari nama-nama Allah. Jawab salam dakan jandi ide pada telepasan. Masya Allah. Niki marak sekadiruan yang harus kita teladani. Kulin tipa ragen baginda Rasul sebagai utusan Allah, adit sakti canin bahagia irup dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Sak kedua, ngendikan di sida Allah senang terhadap karunia dan rahmat Allah. Niki ciri tanda dengan beriman sak kedua. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Masya Allah, ya jeneng jawab dia dah tahu penceramah daid jamaah. Itulah ciri tanda orang beriman. Harap dengan didemen nilai ulama gorok gitu. Lamun dia demen nilai ulama berarti dia demen nilai baginda Rasul Muhammad. Darah kenen mulut, darah kenen maulid. Lamun sarang sami dekewa ulama di deman nojok ulama. Dah kanjak cerekeh-rekeh, dah kanjak tempang tampeng maratia. Lagu lakun dan dia masih lakun delik jamaah tetenak tengah ngaji. Alhamdulillah ndet sajari ronsokan. Alhamdulillah. Arak dengan kepak jari ronsokan. Alhamdulillah nggih masih ini iru papa-papa tang dia. Artin pikiran irup, pandangan irup, pendengaran irup, ima irup, naik lagu tekurangi langkah tang sekedi ndit tahu ngerajang. Tekurangi seket wajar. Allah yang memiliki kemampuan kekuatan segala-gala
galanya. Alhamdulillah. Nah ia terkiring bersyukur tekarunia yang bulan maulid harus kepada san dicanin pengajian san. Subhanallah, berbebe malik kesenang penunggum sami ya Allah. Menintan hujan angin lionek dakak menikah tanda lubar menikah tanda dah. Subhanallah. Ibu ketua Rotibul Haddad majelis taklim Datolopan juga senang. Mbok tiang lip niki poyong betombok konek hujan alhamdulillah san. Ini tanda orang-orang harus diberikan tiket gratis untuk masuk amin Allahumma. Masya Allah. Paham? Huwa khairun mimma yajma'un. Masya Allah, saya baru deras hujan, nenek deras zikir mengucap Masya Allah. Saat terakhir ketemu cerita dan maupun klasifikasi dengan beriman ridho terhadap Allah, ridho terhadap Allah. Nabi manik Allah jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adlin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu. Masya Allah. Akhirul ayah sarang sami kala kita ridho terhadap Allah Nabi sedang ngiring tupak jannatu adnin yaitu surga sapaling tinggi sapaling tinggal. Andai arak VIP di atas VIP surga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kala kita ridho terhadap Allah. Kayun milin teredak si nenek terjawab si nenek lamun tekayun nenek boleh mau reda di harapan desida Allah waradu anhu ade sapada reda ojok desida Allah. Alhamdulillah. Andi nanti arak keredaan tiang pelunggum sami ya rau hadir masih beli pereke ngengadandang daya wah tepan ruan ukep ngengadandang bat wah begeser tekeleot lagu alhamdulillah ridho Allah menunggu bismillahi tawakkal ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil. Masya Allah. Mudah-mudahan sarang sami adit sangiring pulih mau reden nenek banyak jalan menuju ke surga asalkan kita mau berusaha membenah diri dengan agama tercinta Islam pasti tiada duanya. Wadah punika ya ampura matur tampiasih mudewek ketang langsung pamit sehingga tiang ngaraang perayaan peringatan maulid niki majelis cabang Datolopan Sara ilik Majedi Batunya mutantih tiang nike kurang lebih tiang tunas maaf dawegang penunggum sami lemaru ad ngiring rayang peringatan maulid niki ilik Yayasan Pondok Pesantren
Asyarhiyah Datuk Lopan Sarah elik embung gede niki elik desa lajut lema harun dan ngiring maulid nggih mun dawagang pisan mudah-mudahan pelunggum sami pulih rauh hadir mampu raya disiksa besemerton sehingga sejulun jarak nomor HP sana nggih ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah musaran girang sede HP mutelang nomor mudah-mudahan selema aru nggih beliau jam-jam setengah 11 pulih rawah hadir niki nggih dusun Selebung Lingguk Baru Wakedong Desak pada Paju insyaallah wantah punika dai jelurubu kelemak niki embong muncan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.